Manipur gamsunga popular government sim do ding tun do ding chung changa hin meitei le kuki kidona aum jingla hitabang thu agin hi meitei te plan hin hi chu kuki te dinga oila am hot ithan pi ba sa jing ai hi chu kui ma ke nom lo hi mi pi alung hangin nu naw chapang alung adam pon MLA politician ho alung adam pon mi jing mi thim tam pi ni ho alung adam pon ho bung lam kai alung adam pon ta sare thagawa hinna nei ho zo sin kui ma in kilung oi lo hi chung changa thil su kui man ki dei lo ki pom lo hi aji chu kuki le meite hi kide kido oi gal umai hi chi gal la ya hitawang thuk se chu ki pom thei mo mong lo ding hi hi chi gal to hlana chu kuki le meite chu ki khenna ki nei tai hi cha chu meite te to ki kho jup lo ding ki tia hi chi cha chu meite te to ki khop jup chu gal ma ki sim hi tu ni khon nam sunga de lo ta piniam chale anung zui te ni chuting ta le aba akai Michael lam ja thang holoi kui holoi tha do ka heti a pan pang holoi ama hoji ta tu ni khwa hi gam sunga buina hi ong so sangin tu le tu in zong tu ni kho in zong tu ni zan in zong adi a iche naw gam sunga hin ki pana sangin thasi na o aging zo in lunghan o aki thogin hi tu le tu in churchan pol gam sunga jong buina nasta alung tan hi zana hin mi pi ho in tuibong khopi a hin ki phin na nasta bolvin gari ho ating vin am so to CRPF ke point I love army ho ke point hita ki no to na omvin hiti chun athi amang lom chom point aki su khawang aki tani keima ta yong tu le tu a churchan pol gam sunga hi jing lai ka hi in hichi buina hi tu le tu a I love le tu ni jana churchan pol buina hi ke su moham nang su moham kui su moham ti chu e su ke ben hi churchan pol gam sunga tu le tu a tuibonga buina omin new so amu phatam pi jong yum diu hin inam mi te ho a pan vin a kho avengin hiti jon lampi ho afila akhi sin akhe in lampi ho a nunga go lang ho aila wal apang thei te hiti jon tuibong lang azon tawin gari len ahin gari ne ohin azon thei then azon ovin hiti jon mi tampi tuibong lang aki tol tawin hiti jon khowa ke ya ham kaya pon ipg ham ipi ti chan ham thil khat be akibol do ta ka pan kila ding a hi ti chan gya amuna a fil sunga tuibong muna ki phinna nei hoin na sata en pan ala jing ve ti thu akemu nei akizane tu ni jan chur chan pul chung chu ki pa na o ging ta loi ki pa na o sanga chu lung hana o thonga gari gin jong tu chan gen aging jingin tu le tu na gari am so gari a lot of force so gari ti chun na stand hai le akipole levin mi akiko be jing wen hi mi pile am so ke no to jing na hi a chi jingin ai ti chun song po thing tum po mang cha he ki se to na aum jing lai tai hi chi thil su hi kui ji ham eso ke wen tu chung deputy CM du cha na ji a MLA piniam cha in mail he ho ta khot jom na ne ya hi chi chung changa ama en hi tabang dimun a hin tu mi pi lunglhai lo vet sana ki phin na oma egam su news a headline a chu hi tabang thu hi apan jing lai tai egam su hot jing lai tai hi chi chung changa hi jin ho le churchan pol gam sung ka hepon kang po pi ke poi more ke poi cycles ai lo la adang dang mundam dama jong jin ho le rally ding ai churchan pol gam sung jing a yong tu le tu a boina na bana jing nikho ti yong le 24 hours sung tatar sat dang ding chuting ta le rally jong ding a hi tatar sat dang kam rally jing nikho ale churchan pol gam sunga ki panding college so ki kha intin gari ho lai loading hinna sata he cha hi adi a pinem chal anung zui te ni MLA te ni a hi in ama ho thum pan la na de lo na zal hi cha hi ki phina na sata ding hi hoi lai la ku ki te zo sin support ball se within igam le inam wa nga na sata pan ila ajing dio a hi a sei the chan sei dio a tong the chan to dio a kap the chan kap dio hi ta pan a the thia ipan dio a hi koima ekinoi si sa lo dio koima eki chungwa ekoi lo du he ti hi nam politician ho lam kai mi phabet dei jong a hi in
chateng ta le hobung lam kai khosung leader jat chom ho in nasata ade CSO ke poi KSO ke poi nam sipai lam kai ho ke poi tu chan ge hen ailawale cookie women human rights ke pon CSO ke poi ITL ke poi ko tu ke poi amun agam kai ya kuima lungdam talo hi tu chana hitabang dinmun awum thaina hi APC ham di azi jong heaven hi azi ha poma hi hitabang to gon ke nei ho hi jing nikho adia rally hin ipi hin ki pinna ho tu ne jana ki pinna hin jing nikho chan ga thil ho hin hi choi khat le khat ike to so to jing di wa hi tu chong adia BJP Manipur la popular government tun do ding agot hi chi di lo ta hi piniam cha hin chateng ta le anung zui ho hin pu lam bram Michael lam thang ho loi hin ama ho ta jana hitabang hi aso he te mi pi aso sangam ta ni igam sunga politician min thang ta ho tu chan gya ji la om na lai igam le inam hu na pan je wa thudi thu ta choi je wa ji la om le sa na apu ma ho loi mi tampi adang dang ho ji la tu chan gya om hi a ha pha povin hi tu chung thil su hi MLA mi phabe adia pi kim ne hang sing a hin pu paulin lal hau ki ba hin suteng ta le pu MLA let jamang holoi hin suteng ta MLA adang na politician thingnoi lam kai hoi nas satan dem na abol ven hi hi chung chang he ko ham adei dinga na het sai dem ding ai hi chung chang ang BJP Manipur la popular government tun do dinga agot hi kimin jang ku KNP Manipurin jang dem na nasta ani yini amon sei na jon Manipur sunga BJP popular government tun do na dinga gial thu na anei na le pan ala na sunga ku KNP Manipurin dem na akene tuni a kimin thuso kibo abol na jon tu ha sat lai ta Manipula popular government kitun do ding hi kimin akipam poi hitabang government kitun do ding chu meite centric political arrangement a hin chamna thuta thudi chule ki ho chamna aso sa lo ding a hi atini alang khana hi chi hin stin machinery ho cookie zo mi te chunga ki thunei sana su gen theina chule sot kun ho abol somna diwa atil hang ding a hi atibini hi chi a hi hitabang political thilgon ho akona cookie zo MLA ho aki kang se diwa ha ta hi ya khama hin cookie zo mi te thuna lungul na chule political lungtup ho gel holwa ipilam pang he jongle hitabang popular government kisimna cookie zo MLA koima apan loading a jong kimin demna nastan anei bini tu bulai ta popular government kitun do ding hin chamna aso sa loading chule achi hajing gale tolji thu ta ase sa alwale abong sa jong adam sa zo lo ding ichi khela boina zo hi so sang sa ding a hi umbe di a hi ativini Manipula popular government tun do lo na dinga cookie in pi Manipurin thunei na kinai poi henla cookie zo MLA hon amo ho heng do apang mi pi ho lungtup le lungthim za bolvet sana hitobang government akona aki kang sian diwa jong nge na bolvin BJP in chamnale lungmon na agyal hot be a hilahin popular government tun do ding aki sa lal pi jingi agang thei pe na anga ading ku kizo mi te san thei dol political solution au masang Manipula president rule achi zom na dinga center government in recommend about angai ati be nahi amona sei be na bachan cookie zo MLA ho hitabang government na apanding cookie NP Manipurin sang ta in dauda la kini cookie zo MLA kuitabang azauding day samle gohati conclave a thulu na kini in hesa thulu na akine zo akan zo na nga zong ipca zaw hamti mipi masanga seji na le kesu thengna anei ding hitabang MLA chun ama action mo po na thing sel akipo ding a hi yamtia hitabang government kesim do kha a hi le ahung do kha a hi le ku ki zo gam ho a hi kui politic ala wala kui political party jong le achalo na ho
kuki in pi Manipurin ga na kinai jing de ati vin thupon abol vin lungmun om le jing ni ki pa piom le jing wi ni hiji Manipur government tun do na kuki zo mi te pan la no dinga ki thuru na za chom aum ho hi ke zeksi kuki yo councilin jang apomin din pi na nasata abol vin amon thu asowin ni amon asai na wajan aji sa nisim 30 December 2025 ni kwa Constant Tribe Zosi Apex Body ho chale Regional Organization ho Zosi panake zeksi Governor Council meeting ki bol na Manipur government kitundo na ku kizo mite pangloading a hi tia kitula na kinai chu ku kizo councilin akidin pijingit tin amo chon ke zeksi ho chon phon do na stan ani event ki pa pium le bene Chating tal achi sanisim 13 January 2026 nu ko am Guwahati khopia suspensions of operation group kukizo council kukizo MLA ho panna lungthu meeting ki bolna chu hichi kethulo ana chu avela namdet na anakine a hi hichi meeting ki bolna chu kukizo mite in political demand kinai na chung a hi state la center government akona kichi ta written assurance lole Manipur government ketundo na dinga kukizo miten pan ala na loading a kethulo na jang kinai hi ativene hichi kethulo na achu tu ni chanin kezeksi in kiling lo helin akidin pijinge lungthu meeting ki bol na kilung khat ta kithula na kinai chu MLA koi tabang khatin ngai sa lo ala wala ngai sa lo don selowa akoile hi chu ama mela abol hi in hi tabanga mi mala ki gel hu na ji a chu anunga thilphalo aung sole ke jek si ki mo so thailo ding he tin amo na satan sei ke bini hi chu chung changa hi mi tampin dem na abol jing la in zong KLA adi apu Kuki Liberation Army pu let holonin jong kuki zo MLA Manipur Popular Government ke simna pan anala ho jau sin so temna nasata ale alawale gi na nasata ana bol khomeni tuni ho in ga agyaloiten in namdin munle I chalo da ne alawa in komanda ne tuni khon gyal ote tuni khon tha gyal do ote adia tu chunga kukizo MLA thum ho Manipula ain kho nom ta gamang ho anam mi te ki thap chimi ding deisa ai la vai anam mi te genthin hepalo in kho gamang ho chun to ni khon ga ngai utin geloite thu ki se la ge sai ngai to momong te ikoi ina na nam mi te thile man ka le hagil laita milhi ho ti banga alon laita ai le vale gente hesu asei ji be hi laita nampi gente na mulvuma akitun sang laita galmi ten mi himbola e bolo mem ki thai thalo gente hesu na hi wangsi ji lo hi me hlei te ji zo hi ti sei no meni hi chan ge din mun itu laita wa galmi te to ki vop ding lung tup jing loi ai le wa lung tup jing dinga ikichu tho wa hi te bang ho ikyo na so bi mi thum ho to ni khoi ngai thin na ki si naw hi hing thum dinga na ki gyal nam chuti dingin ka gyal hi lai chuti dinga wang nam mi pitan ata san do mai chuting ta le mi pi alung hangam ta in mi pi lung hang ho mi pi so sang ho in hi cho chung changa thu phalo ti ding ham alung han je wa thu asei khum ho chu amon asei na wa san te si hon hinglum hi ben ativin a hi tabang na tong ho hi hinglum hi be in lang na dong lai chang ai lo vale gotoi bong in bongin dam na phat na in jong nei hi ben na tu na cha na in sungin jong dam na nei hi ben ati jiwin mei lei mi ang siten e bol na ho nang hole na in sumi te chunga chu te te hen lang in khoi sau ta na hi sawam anh lum ke dinga ki gyal jong kui ma ki lo ai wa na hoi na ki gyal dan a ki langin tuni khoi hen kum som ni kalwal nei jong nom ta lo na kum mo jong atam jo chi ai ta hi chi chom cha sunga hi ham si na hin na in pha deu hi tuni khon bang na gyal do po ni
mihim na hiu ham gamsa ni ham ti nam pi ki boina hi gamsa jing in jong azat chan pi angai lut hi lo ham na ho hi gamsa ho jing in jong na ki da de ki tele ki sai ki lo ding le si chunga na hung pin da jing wa na hung ki se do da jing wa le gam ching ai mi nam mi te ding ai ana phajo ding danin a ki langin hi tun khai chel bol pathin zo ging lawa mihim lung zo na hol kha ji wa hi tabang din moi na changai pathin sanga mihim zo na kine piu a hi hin la na kine naw chu a thon sai bo vini juda lengam akisai ko na chon ipiso am pathin kine pi lovin egypt te po akine pi vin hin la su la kolin kai mangi na umvin aku piu jerusalem jong chu su mangi anomin Salomon lang pan thupi ta ana sa do van noi ana ki thang Jerusalem ho in jong chu su si mi anom tho theni tuni khu in ki gyalo ite ithil bol he MLA thum ho in Biren Singh pathin ban ta a hi te loi second missionary a hi te loi hi changya chu nagal mi khat na pa cha the ole a thidinga lom na hiwin hung thi thei khat waiting le na sa ta hi gim na wang na hin to di wangi nami te in kata san khadai now minister post deputy CM post chu ipi apang ding ham ata be enjang kuima na pi povintin na yin pi ozong le alawal le thula azong na nei lo di oi mi politics ki chip tan chu I he do lo wa hi chan I pha lo oi tuni khon gya loite samin bible in sam zakhat somni le sagi chang khanen pakai apan lo in sohan pan nabia asa oi ati khoi gyal do de pathina kinyam lova nagalmi te lungna holo pathin dong lova nagalmi te lung hola hin khumang pathin dong lova nagalmi te lungna holo pathin pang lova na thil bol una to galmi te lungna holo hin holdinga atha ajong de ki thulu na khat noya hi e hol diu hi loham e ho tun kha e bol di mo be se self wasted and selfish motivate interest are its own way but hinong num pontin mem den ki dei lo wi ale piniam cha hin tuni kha ai athel bol hi popular government umdo ding dan ai la vale popular government system mi I had team lo ja hi ta bang a bol jing ham ole I had team lo ja thil ho hi a bol jing khat to ham itia jing ham chong hi lungdan ta khari ibil hagau thing cham ham lungdan ta khari chuta thil pha bol a hi a thil pha tong a hi a le hin ibola imfal tul pi a lut lo a delhi tul pi a chu o taking ani ham ala nampi gal hi business bol na ani go ram aman go ram hi jong hi ai lo le tighter hol na hi aman jeng hi tam ai lo le I had him lo za hi thil hi mo bol ham tu chung piniam cha ki sa hi bol mo e ka thila thitang e tia ki gala a bol to akilo jing ni ole politics chi dan popular government ke sim ding dan long I had lo ham azi chu o taking bol hi bol a bol na ko na jong hin a khe chin ta ne piniam cha mission hi suicide mission a hin ku kite dinga jong political suicider khat e bol do pi wa hin hezi hin ultimatum bola popular government a support na hi 24 all sungham phat pi a akivit jo lo le achen dia lom go na hi pi thei momong a hi ta ni lam kai ka hi ti kim ke je si ITF ke no UPF non so adang dang tuni kho ahin al hon ultimatum 24 hours sungai pi a abol lo le adang dang ho jong so anup nop so tange anup nop so tan te tin a abola la do ding ai he jan tuni khon kanam lam kai ho atha ben ki gyal phau tin tu chung nam sunga lam kai ho phabe min hitabang ain bol do hi zom lo be ding in mi mol pen in jong emit mo na he valta in e hon ki na le ki han la na ki tai dom na zo inei dio nammi te ninga na start pan la che ding ikiti mini inam khan kho hi tui banga longmang the hi loi
inam khan kho hi tui banga longmang dinga egel lo diu gel hi win aji chu hingjing pathian ho acha te hi win mar paite thado vai pe gangte hau kip kip gen tia khen tum lo mel maten e bol naw yong hesu ge ta ni e bola tuni khwa hi nam su yong mi te ho nam mi te ho tuni kho in gelo ite tuni khon atha ben ilung u tha gelo ite nam khan khu gel wa Manipur government sima za ho za hi ilung hla dai lo do he ti isei nom na lai beni Manipur government in Manipula thu nei nan te hengi kuki ga ma wang anei lo dio a hi ti he jing do hi ipu ipa ki lung tu na i gyal do dio ala sam the i povin ha ta le hang ta melma i mano jing dio hi Manipur ten government ki sim do jong le e ho kuki ten e wa cha lo do hi alu ki tan ko ham aban ki tan ko ham ala wale a khut phang thing chunga ki khat be ko ham rap ki bol ko ham bora ki khuma ki zep li ko ham a ki changa ki kai ko ham emi long o tam ta sel mang ko ham ho in zathum lang hal ha ko ham im far ko pa nei le go le gam len ta isu mang pi us ko ham mem asanga sim galza ma sim do ko ham khole weng in le lo tam ta e da la naw si ko si ham a bon chai het so ki oi hitabang dinmun lai ta melma ta ki chamna de ya melma la government sima pang hi ko ham nam khat me helon na pa nu chun ipi a hen to dingam ti hi ivet na len khonung ting a hen to de vet jaw lo e ave velen gyal do ki utin tin la ha thon pakai sumbuma ima no di ui tuni hi jong la ni khat le lui pi igal kai tho tho de ui ti hi sei do nan ka so bi de ha azi chu hin hua hi ki ta lo na te nga le hen ai lo in nam sung din mon boina te nga le hen thagaw lam to yong tamwa khat ivet ka azi nga oi ki hial na len ta hum na dinga chu pathin apan ngai he ji hi e ho in tha ben tu ni ko in lam kai ho in nasta aga bol khilwa hi chan isu do naw chana hin nami teong tha ben kilung tu na lo i thagaw hin ko i ta sain ko e lam kai tu da no ito hoy kesim phat na zo inei dio ki han thla na zo la dio ki til khon ala dio ha pa na ipan dio aji chu tun kho alam kai ho in aga bol sumla pai adei je hi chabang ai tabang abol hoin he chi chu ki ta lo na cha in nam pi hi so a chi dinga yum hoi Bible Exodus bung som ni la thum changge sung ibet na le hin ne gu kila lo helding negu kila aja vai bola pang ho lungmit asu chara thudi jong asial mangji a hi dan na sata ki moi hi chin na sata lam kai ho dinga lam kai ka heti al wal a Christian khat hi na thudi lo lam di lwa sum le pai sum kol ve ho chun khonong tin la aga hoi ngai loi hi chi Bible hi chi thumuna ese no mo cho ipi ham etile negu le pakai pathen dei lo hin kho iman naw hi ichi ita lang no mini tuni khwa thil so negu sumdi lo ai la wale in nam sung boina jong hi sumle pai du chai na hi tabang hi ibui wa gal mi te ta khot zo hin idlam lam kai mi phaben tu chung abol he hon kha do na nei tu ichi thina nei tu tuni nam piu hin ipi mong isu khilwa Bible lam kai hon jong future ding he thim ta zo ta lo a hero jong la det ta zui ta lo wa ama no sa na lam pe zui wa idi na di wa jong mi ho sot kun le noisia i ham ti i gyal de apoi mo ni inam piu hil che ding atama tam jing a hi laina ta nam pi aso do ta ne lungmunga pathin ikke ho na diu gam tum le mon le mol jong inei do thei ta povin ngai ma leo hen ngai nom leo hen ito gaw iki san di wi aji chu negu jong iki cha povin igam sung jong kani kanja tunan imang vin khamna thei zo le ne in ipang vin Christian lo ho to iki hi na mo om ta pon pathin iti choi e ngai dam diu hita pathini ho mai thei pathin ai point thu ta ho ding pathin ai adi tas tuni jong i hi naw i hial lo le i cha te e tu te khanga i change ha sana hin to diu hi tam jong hi gilta i ngai to diu hi masang lai sodam khopi chon sit na le no a nikholaya le si a sit dan ho sanga si zo hin kho iman naw hi pakaya dinga thiat ta heding ai ka so pe te ho nam pi dam na dinga khat le ni lung hei ding hi ai pon nam pum pi lung hei di dam na pen heding hi ti sei do nom be politics ala wala politician di ta
lo mi ching wang su ani na ke bezing he chi mi ching ho chun a chi naw aman hil jet wa tu ni kha inam gen the politician di ta hi ai le vale mi ching di ta hi nama dinga pan la thei ding di ta hi ke ngai chama mai mi nu le mi pa khat hi a cha pa thon ipi bep ahung hi dem ti a hen alungim pi le jing thanin hezi chon ama ne chon acha pan patep na hen a in dan hon do khang table chunga chon sum sang khat not chuting ta le bible khat chule zu hai dim set khari akoi khom lanen acha pa hon chi exam tia paisa akila le khonung le bank na tonga pangding bible akila le pastor hiding chule zu hai akila le zu don mi hiding tn pon dal no chan akis selon a vel hilonen nei acha pa hon chu in dan sung ahung lut tan anu le pan akoi thil thum cha amota ne aman paisa sang khat not cha akila in atoka chul sa haus sang cha hengin chuin bible chu kila kinin aza aka jet lama azamin chubanin zuhai cha kila kin aza aka aveila ma chan azet kin kipa tan apo do tan hi chun anu le pa chu ahung po do thain aza pa lan hi ep hiding hitam tin aki ho som thon thanin ep hiding hitam tin alung dong hon le chin ajinun aji pa za chan nangpa kai tai ama hi politician hong hiding a hi ati pi so koile politician di ta ham ti hi tu popular government ke sim lai ta mi pi ke ha ho na pen khat jang ai hi chi thusim hi chi morala ko na in se wa ko na bible le zu hai ke la pa chu politician di ta hi pon a hi lo le election kon le mi pi dei se ya akai do teng don ji lo jang kho ai di poni so le election hi a chaina politics jong ai pon aji chu hi chi hi agam sung puding pite na hin election politics ahinan politics di ta ai poni politics kiti pau chang hi great na hongkela politica ai lo le great city states police seina anake mang anake ha man ji ahin hupi khat ke vai hom na dat tumbe si nei lang nei na omlo cham dela chan devo ki banga lungmonga hin hom sa na cho politics kiti ai tu lain chuti mala chon election akai po vele politics boldanin aki gyalon hinla politics ipi ki seina hi chu adon seji povin ta tumlo sinei lang nei na be chan levo ki banga omsa chamdira lungmonga chen khom sa malain vote pi ho a ho son apilo ho donin sen anei povin ila wa politics bolda ki gyaljo sen amasa politics ipi ahi a het masalwa chuting election atet de omle jingin aji chu media han vai a hom ting mi pi ake pa thanomin migilo ten vai a hom wangle epidem mi pi again thi kiti isu me lo be win apha ne mi pi ja election a hi gam sung dam kai ding kelending i hi ji un pathin dei lam kai medi kelending gel kho chi ding jang iketim na lai ni tu ni kho hen igam sung isu ibuina ho isei oven he cho he kuijiam no he so ke ven he chi mi khat jang thadai the hi povet jong hi gel do yeng dio ki han la na nei dio hi sim phat the in khong sim phat the inam song sim phat the la gau hin ko ita sen khong sim phat yo sim phat dio tu sanga tu ngai hoi chai bol dio hi chuting ta nam lam kai MLA mi ching mi phabe myong tun changgen e din piwe ti tho ki jai jing na lain lam kai chuting ta le adang dang nam lam kai nam sipai ho na satan e din piwe ti tho ki jain tu chung MLA no piniam char anong je phabe men athel bol hi kui ma chan aki support lo a hi dan mi pi ho sen ise o hi point lam kai phabe men jong lam kai tam pi ho zo sin jong a support lo hi dan he so ke hi choi pi lung neu na di umam lam kai hom bon support lo wale lam kai ho te ki tho diu mi pi movement isu to diu hi chi chon na e to wale alam lam pathin an gonding pathin thong chi sa diu thagau thom chi sa do tas thong chi sa do taw na jong pan diu garlong sa diu ide chon na sata pan ila diu hi cha hi lung neu na ding awm pon hi pathinin ku ki nam song phat thei na bo jing taw hen e bo jing taw hen ti hute pathinin ku ki gam sung inam sung e bo jing hen tin ke ka hin nang na in sung i kho sung i veng sung wa dinga ipan sang vin inam sung wa ding in zo e ma mi mal phat chun ding se gyal sang vin inam sung wa dinga han ton le ma chal ne thudi chu ta chi pi jing taw hen pathinin ku ki gam sung phat thei bo ta hen